Ngalomzuzu, welcome to Duyaza Brothers. Igama le show i-Real Stories with Duyaza. Bafethu, igama lami ngovusi Mavusana aka Mavuthela. Ngisegole la goba amadoda. Kwathiwa kwanyama kayipheli kuphela amazinyo endoda. Alisekho lamsela phuma. Yabona saphelela wakho nkabi yami. Nawo lapho bafu. Asasekhona. Isho ukuthi igoli likalenzi lutho. Hayi goli mfethu, hey lana hey. No, guys, sinidumele. Siphinde sinibingelele sinamukele futhi ku Duyaza Brothers. Ningakhohlwa bafethu ukusubscribe kuleli page leli ni subscribe futhi na ku Duyaza TV. Ningakhohlwa futhi ukuthi sine page on Facebook na TikTok uba fiya post lapha uvusa Manqele na ku Instagram sikhona futhi Duyaza TV. Ningakhohlwa futhi ukusifollow on our personal pages umusa Manqele _vusi_Manqele. It's real life stories with Duyaza. Bafethu namhlanje siphethe iqhawe indumandumane indumane style ndumandumane style sengitsibi iqhawe leli silaziyo kakhulu kodwa siyasilidotse lize ku podcast sakhuluma nalo belingathanda kodwa ke sayitheba bawoza kudala sikhuluma ngalento ukuthi kumele senze into kanje uvuma namhlanje usuyatatazela hayi baba kabi yami ndumandumane style Yazi Duyaza la akuse apha ngiyakuzwa ngaba kuthi abaningi iqhawe leli bazolazi mhlawumbe ukulibona mhlawumbe naqala ukulibona kodwa igama manje Madumane kamselo igama liqale ujinje nokulimemeza leli gama nguye kuMadumane lo ubujinje washo ukuthi nensizwe ebhejayo nani yabo nje yokuthatha kodwa ujinje kuMadumane nguye kuMadumane lo sinaye la namhlanje Madumane style. Madumane style ya. Kuningi. Uyathunga. Akathunga lo performance. Kuningi. Mina ngivele ngicabanga itype yakho kabe yami ngibona wena. Ngithi yazi iqhawe leli ngampela. Ngicabanga ukuthi kuzoba mnandi la cause sikhuluma nomuntu esikwaziyo and siyakwazi ukuthi uyinhloboni kaBhende. Madumane thina siyakwazi abantu ababukela abakwazi. Tshela abantu ukuthi ubani ubuyapi and waziwa kanjani chaza nje ngawe mfethu. Hayi mina ngoDomsana ngakakhomala. Mntongwa. Mashobane. Amzelekazi. Umadumane ubuyaphi mhlawumbe emakhaya eMandladleni wena mfethu ngibuye etshenele emnyama. eMarrenhill. Yeah, eDabe. Yazi zonke lezi zoyi3 oyibalile. Ngama yiko nayo ngiyazi. Kathi Mhlatshozane la mfethu. Emhlatshozane. La Mhlatshozane wazi. Belapha eMarrenhill uyayibona yonto. Uyabona kusegoli kuseMpumalanga kuseThekwini. Hayi seDubane mfethu. Kusedubane. Yeah, but mawuthi Marrenhill ngicabangile ithi yabo ukuthi mhlawumbe kungaphethe. Ubuye eThekwini kahle. Sure mfethu. Yeah, manje wayengenalo isilver. Yekubona ukuthi mfethu mina ngikhulele la eJozi. Ukhulele la eJozi. Sukela vele intwana yanga la eJozi ngaqala ngo2000. 2000 ngangikude ngazi ukuthi 2000 manje kusaselana yabo. No ngiyakuzwa kabi yami uqala ngo2000. Ngeke uxoxa isitolo sokuthi bushova amabhayisikili kaBhlungu hamba ama competition wenza ini. Sure. Ngingashova amabhayisikili mfethu kwelapha eMarrenhill yabo. Into oyenza ngale eThekwini vele. Khona enye indawo bathi kusegiba koshi lapho yabo. La ngangishova khona amabhayisikili ngingaba yitrainer uyabo leyo. Utrainer abantu abakuthi khona le team yegiba koshi kwakuyimina ngangiyi-team leader. Ngiyibuntswembo. Yabe ngiyintswembo na mfethu. Mawucabanga usangabantswembo namanje. Ngicabanga ukuthi manje isasekhona le yanto ayipheli yabo isasekhona kodwa idinga nje ukuthi umuntu akwazi ukuthi a-train into kanjalo yabo. So udinga ibhayisikili. Yeah, ibhayisikili yabo leyo ne-team yabo leyo nto. Nenzani lapha emabhayisikili ngifuna understand lapha kusho ukuthi wena Musa ibizwa ngani nge-BMX racing. Okay. Njengalabo 4 abasuka eMpumalanga baya Cape Town. Hayi ihlukile lethu ile yokurempa uyabo. Abatsheni Tozo Red Bull leza ama risk yona leyo nto mfethu yabo. Yona leyo show. So when mhlawumbe tshela mina ukuthi
yebo boyenza oba i-team leader njengamanje sihlangana nawe thina usasixoxela lento le siyazi kasibona nasibone ngisho lento encane ikhombisayo ukuthi wayenza lokho wenzakalani mfethu yini kwaphela kanjani kwaphela kanjani wena mfethu yabona ukuthi egoli mfethu ukufuneka ukuthi usipani ukwazi ukurenta ukwazi ukuthi uphile yabo lento kanjani lesiyana kusho ukuthi ngase ngiyekile lapha yabo leyo nto sengiyekile sengikuphi sengingala eJozi yabo leyo manje ngoba ngila eJozi ngiloko ngishova amabhayisikili kodwa manje ngiyabona ukuthi isikhathi samabhayisikili kumele ngenzeni asisekho impilo yahamba yabo leyo kusho ukuthi ngithole khona omunye umjida wami yabo wase-Alexander yabo umfowethu lo yabo leyo kusho ukuthi naye wayeshova amabhayisikili odahlangana khona amabhayisikili yasahlangana khona amabhayisikili yabo leyo sasebancane ayo kusho ukuthi sakhula kanjalo yabo leyo nalo mjida hayi siloko siyiphusha lento yabo le yamabhayisikili yabo hayi ngayeka ke wena vusi ngase ngidayisa ingubo yabo leyo nto ya ingubo zokugqoka kusho ukuthi into ngangiyenza ngangiyithatha la eJozi ngihambe nazo kuphi eDubane yabo leyo nto fike ngiyidayisa yabo yebo leyo nto isho yebo leyo nto ngalesa sikhathi kwakusazingakabizi ngaleyo ndlela yabo njengamanje hayi umuntu ke lokho ephusha ngo-2012 ngithola umsebenzi yabo kusho ukuthi isipani ngisithola kuphi ngisithola la e-Road yabo khona indawo bathi kuse-Eliquid lapho ngifundele isipani ke lapha nasiloko senza siloko sisebenza into kanjalo yabo siloko sipana ngiyeke ukusipana yabo ngaze ngiphanda la emgwaqweni yebo leyo nto so ukusipana uyeka kanjani uyekela wena hayi ngangayi phela umsebenzi kwaphela i-contract bathi bazosibiza yebo lento kanjalo ngabe sengiyaphanda kuphi la emgwaqweni la ngaseyoma kushuthi ithombe nama number plate into kanjalo kwangazathi manje impilo nayo iyavuma kushuthi umngane wami avula inkampani yama fridge yena lo lento yenzeka ngalezi hayi yonke into yenzeka kwaku 2012 2013 lapho mangiphelelwa yilesi because ngeze so imali bikhona la eJozi ngalezo khathi lezo abantu babekhona ukwenza akusafani namanje akusafani namanje imali yayo so awukhona ukuphila lapho ngayo leyo mali thombe la manje nje semgwaqweni okhona ukuthi ukhokhe rent udle ube right ngangikhona yonke leyo nto yabo leyo hayi usho ukuthi umngane wami avule bizwa ngani inkampani yama fridge hayi angibize mfethu ayisiqala ukuncenga ke lapha nalo mjida wami yabo yena lo wasemabhayisikili lo wasemabhayisikilini yabo shuthi mina ngangu40% yena u60% yabo leyo ama-shares ngoba ukuthi yena wayenemoto uyu umuntu oyazi umsebenzi mina wayengifundisa yabo lento kanjalo kodwa ngagcina nami ke sengiwazi umsebenzi yabo shuthi ngangiphuza inilini lena yabo lini wona ubuya kulo ngibuya kulo muthi engiphuzile ngiqala ukuphuza 2007 ophuza okay manje hayi ukuthi ngiyahluka esihlokweni kodwa nje ngiyangena bese ngiyaphuma ukuphuza wakho uphuza mhlawumbe kuyinto esesitayeleni noma mhlawumbe wawuvela ukhalela nje kusho ukuthi ngalesa sikhathi kwakuyinto esesitayeleni nalabantu ngangiphila nabo abantu laba ngangiphila nabo yabo leyo kwakuyisitayela yabo so wahamba wayiyeka kusho ukuthi ukuyeka kwami wena Vusi ngagula wayebo leyo nto ngayolala esibhedlela mhlawumbe unyaka wonke ngo-2015 iyo le mpahla yabo kwamanje ukuthi ngisho ungabona lana yabo nginembozi lesikhathi siqhamuka khona okay kusho ukuthi laba bengitrain into kanjalo bangifaka ipipe ngangakwazi ngisho ukukhuluma yini oyiphuza kakhulu ngiyiphuzile leya nto mhlawumbe ngosuku ngangiphuza amabhodlela lawa u4 lowo muthi lawo yabo leyo nto uthola ukuthi angimix ngisho yabo angishaya kanjalo le mpahla yabo kusho ukuthi yangigulisa ke ngalala esibhedlela unyaka wonke 2015 ngingakhulumi ngingadli ngenzi lutho yabo leyo the whole year ngama-drip inganyakazi unconscious kahle yabo leyo kusho ukuthi nakho phela kwase kukuningi yabo emzimbeni into kanjalo yabo ngo-2016 ngiphuma esibhedlela hayi mangiphuma esibhedlela ake ngizame ukwenzani ukululama kwabona lento kanjalo 2017 ngithola isipani yabo mangithola isipani ke ngo-2017
hayi kwangazathi impilo iyashintsha sengiyabuya-ke ngibuya kuphi ngibuya egemini yayibona into kanjalo yeah no ngiyabuzwa kabela so okay navula ke sibuyele ngapha lesitory lesi navula ikhampani ke ama-fridge 60% umjida 40% wena and then yana qhubeka kusho ukuthi ngibuye ngaye kusho ukuthi ulomjida ngabuyela kuyena ngo-2016 yangikhumbula kahle yama ngiphuma esibhedlela sengithukululama yabona ngabuyela kuye lo mjida yabo mase ngibuyelile kulo mjida ke wabe sengitshela ukuthi hayi manje awuseyena u40% manje sengikhokhela malini sengikhokhela u200 ngosuku yayibona sekushintsha manje ayangazi nami ukuthi wasekushintsha yayibona nami njengomuntu wayelambile ngangakwazi ukuthi ngibuze izinto eziningi and uvele udinga isipani kuyesibhedlela yayibona into kanjalo useshintsha i% straight to salary manje yeah straight to salary yabona uzohola ngizokunika u200 ngosuku sekukuwena-ko ukuthi uyayithatha uyenzani yayibona nto hayi nami ngabona ukuthi hayi lana ngizobhayiseka kungcono ngenze njani nguthathe lo 200 hayi ngathatha-ke lo 200 ngancenge kusho ukuthi ngoDisemba 2017 ngikhumbula ngangisasebenzela lo mjida yabo ngithola ifone call yabo leyo nto iyalesa span sami lesakuqala yabo ngoba lapha sasisebenza kuphi ey'bhedlela sifaka i-medical oxygen yabo leyo ileyo nto sasiyenza kusho ukuthi manje ngithola isipani-ke umjida lo wayesaqala-ke ukwenzani ukuvula inkampani yabo so nayo umjida osipana nayo sevula inkampani yale nto benisipana ngayo uyayibona leyo nto hayi lo kwakuwomunye lo uyayibona nami ngangingamazi kodwa ngaxhunyaniswa naye uyayibona leyo namajidi into kanjalo hayi ngawuthola-ke lesi isipani uyayibona leyo nto hayi ngaphusha so because mfethu uNomadumane ngoba kuvezile nala kubantu ukuthi no siyakwazi hayi mhlawumbe la ukuthi bafethu sikhuluma nomuntu esingamazi cha siyabahlala naye sibloma naye uma suka la futhi usuka la siyodla sonke kulezi zinto ohlezi uyixoxa yabo ofisa ukusho uzokusho ungafisa ukusho ngeke ukusho ngiyakwazi kabami umuntu oney'tori ey'ningi and iy'tori zakhe ezinye ziyayithinta inhliziyo yomuntu yabo uma uyisuke uyixoxa iy'tori zakho especially lezi ey'thinta i-life ngiyayibona lezi ezinye ziningi vele iy'tori zakho uney'tori ey'ningi interesting ngiyayibona lezi ezinye so tshela mina mfethu nginokunothisa ekuthenini bahleli mhlawumbe sihlanganisa indaba yokugawula or inini umuntu onenhliziyo evulekile isandla sakho uyakhona ukusilula even though ukusuke udonsa kokuncane or kokungekho ngoba wathi masubuye esibhedlela umjida wakutshela ukuthi usohola imali engaka usahola imali engaka ney'tori ezinye hlezi uyixoxa nje la ubuye usebenza khona ubuye ukhala ukuthi abakholelanga kanje lento ikuphatha kanjani since wena unenhliziyo kanje kodwa abantu bakukhombisa enye inhliziyo ngiphatha kabi ayiniki mhlawumbe indaba ukuthi mhlawumbe nawe ufuna ukushintsha ugcine usuthi azini fuck nami fuck omunye umuntu awufethu yazi nginokucabanga lokho wena Vusi yabo kodwa nami ngibuye ngicabanga ukuthi anginayo leyo nhliziyo yayibona lento kanjalo ngibona ukuthi hayi anginayo angeke ngikwazi ukuthi ngiphinde wenza into ongasiyona lento kanjalo yabo so okay ey'ntweni ey'ningi kwezinye izinto nje mfethu impilo la eGoli ma inzima ugcina kulula ukuthi ugcine uphande wenza indlela elula yokuphanda ukuganga ini akaze mhlawumbe into kanjalo ikufikele uyenze or mhlawumbe akaze kufikele nje stress ekhanda lakho or yakafika kodwa iziphi ngikhumbula nalomjida wami yabo shozi nalomjida wami kusho ukuthi kokhona umuntu wayengamkhokhelanga iclient into kanjalo yabona lento kuphila eSamsam yabo futhi siyeke lapha nalomjida kwakuyiholiday ngisakhumbula kwaku20 baht 2017 kodwa lapha yabo siyeke kuphi lapha kuleya nkampani yabo leyo masifika lapha kuleya nkampani singene yabo kuleyo holiday singene masingene sifike siqaqeni la fridge yabo le truck ise-trucking masiqaqa silayishe emotweni yabo leyo ama-security alokho ayadlula lana yabo lawo emoto kodwa nabo abazi ukuthi kwenzakalani sure sithi-ke
siphuma sesithathile le fridge sihamba yimina nentombi yakhe uba no driver ikhona la yiyo driver yiyo le driver yayibona yona my shots masifika lapha yana yayibona yona mase sifika egate sebayabuza ama security ningene kanjani nina lana yayibona le yona ayisisho ukuthi hayi sisho le asho lo mjidi inkampani ukuthi hayi singene kanje laba ama security athini anifoneleni lapha sithi siyafona yena inhlanhla le wayifonela bani wayifonela isho le inam response yase yabo yini le number khona le number wayeyifonela ile emergency mhlambe yona elokhu iring ingabanjwa yabo nabo labo babengenayo inamba yalomlungu akuphi walapha shuthi umjito ama security athi yena nina into engayenza ngcono nishiye umuntu yena kushiwa bani kushiwa mina hawu ngiyibona nje bashiya wena uyavuma la ingangizothi hawu uhamba nentombi into yahamba ikhapulu ukuthi inkinga uthini ngikangazi ukuthi ngeke azangishiye lapha ngoba ukuthi mina ngiyazi ukuthi uhlala kuphi kanjani nawe uzompimpa mawuthi kanjani yebo makuthi sengigaxele vele bengeke ngihlale ngayomlanda yayibona kanjani buzomkhipha ngizomkhipha yayibona kusho ukuthi kwenzakaleni ingihlali nama security lapha sebehambile mhlawumbe kuphila i-hour yini engisekhanda ucabanga bayabuya ngiyazi ukuthi uyabuya lo mjeka yabo ngicabanga ngihlale lapha ngithi kulama security ngizacela ukuyothenga i-airtime ngoba lapha kune garage ama security angibuza ukuthi airtime yani ngithi uMTN lo omunye uthe uyazi ukhona omunye usisi bekathi ngimthengele airtime naye airtime bakunika yonke into eyifunayo ubona ukuthi ayijabile ngibona ukuthi ayikushubile la lapha ngenzeni ingibheke ngizana kumele ngenze njani ngihlale lapha ngihleli na manje lo mjito lokhu uyafona yabo mayifona ifoni yami iyazwakala kanti sikuphi sikwi-guardroom yayibona yona ngigcine ngiyicisha ifoni ngimfonele makukuthi mina engicabanga ukuthi hayi kumele ngithini kuyena ngimfonele lo mjito mangimfonela lo mjito athi phumela ngaphandle kune Golf 7 yini uvela ugijimele ngaphakathi ngibona ukuthi bazongidubula labantu ngoba bephetheni ibhamu yayibona ngihlale kwase kuwo 3:30 ekseni lo mjida akabuyi manje nalaba nabo sebeyaqabanga uyayibona leyo namanje nami ngiyabona ukuthi ayilana ngiyashita ke la uyabo ibalekile le out ibalekile kusho ukuthi kuphume ayi3 lama security khona lo we1 uya patrol sure laba bawu2 yibo laba bagadela nomunye lona asuka angena emotweni yebo leyo bangena emotweni uyigidlela ngisale nalona bese ngithi kulo naye ngeke kankele izingilambile yabo njengoba sengilambile sicela ukuthi ngiyothengani ngithi angabe nankinga lo mjito ngathi mangiphuma lapha kulela lapha kwi-bedroom yabo kunomgwaqo kuseMidrand yabo kunomgwaqo ngathi mangiphuma ngidonse lo mjito yabo ngitshela ukuthi kanti kuno freeway yabo lo freeway sure lama imoto ezisuka ePitori okay ngiyabona lo freeway nalezi eziyePitori sure kulo mina ngifike ngibambe uphi ngingabambi lo yale eJozi ngibambe lo ePitori umjito ngibamba kuphi wakwendleleni wangithola sekangithola endleleni ngiyibona leyo sekangibamba ngikuphi ngilapha ebridgeini uzokulanda manje uzongilanda okay lazike nakhona okay right wasekadayise lento uyabona uyazi umuntu omnyama imali mayisingakuyena wayesekancancane mhlawumbe uthola uzonginika 1000 mhlawumbe ngalo day loya mhlawumbe sekuphele 3 weeks uma sefuna ukuthi ngiyosebenza naye uyabona ngiphinda ngivakele leyo madlanyana leyo encane uyabo hayi ngiyakuzwa mntamadimani so kahle inhliziyo nayo i-totally different kubantu onokuhlangana nabo uthi uphikisana nabo bakuvele bekuphilise ngenye indlela wena ngapha ube unenye inhliziyo into right inkinga yileyo wena Vusi yabo leyo khona sabantu ngeke sesifane yabo khona sabantu ngeke sesifane abantu nje umuntu oyinye into umuntu yazi nawo yesinye isilwane nokuzoxoxa phezu kwezinye izitoro zakho ukuthi ngiyakhumbula last time ubongekho useDubai wasuvuma ngathi manje ayisesikhada hayi lapha ngathi akusento ayixoxa uMadumane manje ngikhona kuyiphi nini Vusi last year ugcina ukuhamba nje kade ungekho hayi njengoba ngicina uhamba ngangizemabhodi ngangithola isipani kuphi eMozambique
eMaputo ubani lo sebenza naye yona amajita lokushana womunye khona komunye umjita ke wasemaputo yabona kusho ukuthi ngangisebenza naye kwamanye kuyinye inkampani lo mjita wavula inkampani yakhe wathi mase evula inkampani yakhe kusho ukuthi wathola ithenda wathola omunye umuntu wamfonela owakuphi wale Maputo yabo kusho ukuthi kunezibhedlela ezu16 ezazifuna ukwenza kodwa mina ngasebenza nje kwezibhedlela ezu2 aphelelwa ke isibani yabo kulezi ebhedlela zo16 okumele nisebenze kuzo wena wasebenza kuzo u2 isibani siphela kanjani uyaxoshwa lo mjita mhlawumbe noma kusho ukuthi lo mjita uyangixosha sasisukile le Maputo sesikuphi sesila eMzansi yabo kusho ukuthi sasikuphi sasila eBara yabo sasebenzela la eBara mase lapha eBara Jini ngangenayo imali yokugibela sokulokuqala ngoba sasukele wengasinikanga imali. Nasuka leni beMaputo yasuka imali wathi laba bantu abakayifaka imali bazazoyifaka ngazi nini kanjani yayibona njengoba kuyimanje nje usalinde nemali abakayifaka usho kanjalo uzabakayifaka manje lokuthi mayengifakela ungifakela kancane kancane yayibona leyo nto. Yo hey mathimane mfethu nginokuzwa wona mfethu ukuthi isikhathi esiningi masihlezi isixoxo nginokuzwa isikhathi esiningi ukuthi kunabantu nokusebenzisana nabo or indawo nokusebenza kuzo yesu uyanyamalala la uhambe uyosebenza ukuthi hayi kodwa mana akhe usebenza kodwa mawubuya ube namakompeni abomahlezi isixoxa lapha usho ukuthi azi lo mjito kanje nazi uyabheda kanje yawo so angazi ngenzela ukuthi mhlawumbe if lapho kunabantu ababukayo la abafisayo ukukusiza ukugayisipane esiright bekunika imali yakho ngendlela eright yabo so yini into osuwena ukwazi ukuyenza kakhulu ama fridge oxygen i-medical oxygen uyabo ukusebenza ezibhedlela ukufaka i-oxygen uyabo leyo from the plant to the ward uyayibona leyo nto yonke leyo uyifundela lonto leyo nto angiyifundela ngiyenza practical kuleyo umsebenzi lo ngisebenza kuwo yabo leyo nto akusho ukuthi ngisebenze lapha for 7 years eBullenbush uyabo ngiyenza so very there's no way ukuthi awusayazi uyayazi ngisho ngileni yazi and isikhathi esiningi vele most uyabheka abantu abaningi yebo umsebenzi utholwa ngephepha kodwa umuntu wazi umsebenzi ulowo ufunda ama practical practical okungenaphepha yini like njengaqala omkhulu bethu obantu ababela eGoli babengafundile kodwa into eziningi zakhandwa yibona phandle kwesikole and then bese kuzofika umfana ofundile sekuthiwa uzoba yimanager bizwa wena futhi usebenza la kuthiwa awumfundiseke awucabanga ukuqhasha wena awungitshela into kanjalo zonke but then no madumane bese impilo as long as usaphila wowazi usichasa nakusasa ithobelisha so kusengenzeka noma yini mhlawumbe sengaqhamuka umuntu ozothi hawe yazi ngiyamdinga umuntu onalesipilo onaso nanokuthi nje wena Vusi nje wena nawe madumane mina ngithi vele kuzuye phambili omunye umuntu ohlangana naye so ngoba esho bafu ukuthi ngenzeka ukuthi kube nomuntu mhlambe olalele lapha or noma kuthiwa mhlamba akusiyo umuntu obukayo lapha ngaba nawo umuntu nje mfethu empilweni in general abantu ohlangana nabo ngaba uvusi mhlambe ngabe ama out amanye uphila nawo okubalekile mfethu ukuthi ifaith ihlezi khona ithemba ngabe yami yangibamba siyakwazi out grand diploma nawe almost every day hlezi kubona yabo so siyakwazi ukuthi out enjani so ubujita bakho mfethu ngiyathanda uma uthi abantu abafani so ubujita bakho ubugcine yabo isikhathi sakho mfethu siyofika wena madumane yabo ngeke singafika sikho isikhathi singafika empilweni as long as into uyifuna mfethu isikhathi siyafika and then uyithola lento ofisayo nami ngikufisela mfethu izinto egrand ukuthi because ngiyakwazi ngempela ukuthi out enjani yabo and out grand blind yabo so ngazi ukuthi ezinye izinto mfethu zingihamba grand impilo yakhe ihlangane ube mnandi and ukuthi ukhona nasemakhaya mhlambe ongasiza abafethu obukayo lapho why not bafethu intwana intswempu untswempu ngesipani iskill unaso he's been doing this thing for like 7 years so imagine lo muntu ushaya into eyi1 for 7 years and ziningi ibhedlela ziningi indawo edinga ama medical mask if I'm not mistaken medical oxygen yes exactly so mfethu utshela mina ngoba mfethu nje impilo yenzeka kanje nawo bathola abantu abaneqiniso yabo yabhayise indaba zokusebenza nani and uphanda lapha uphanda khona amajita amaningi nawe lapha emgwaqweni ngendlela ophanda ngayo but before uke waphila impilo eright ngingaphila futhi uke waphila impilo eright waphila endaweni eright
wayiphathi imali ngingayiphathi imali Vusi ayikho ihoteli engayazi mina Vusi yabo ngingayiphathi imali ngaleyo ndlela yabo ukuthi nami nginokuthi nje mangibheke emuva ngibheka namanje ngiyabona ukuthi ayi huge different ngocabanga phela bonakalapi ukuthi ngoba kade uyiphatha usebenza or mhlawumbe kuba kusho ukuthi ngangiphatha ngisebenza Vusi yabo kuba sasithi masihambile ngangithola imali yalawenza uthola ukuthi imali yami emhola ngiyithinti yebo leyo nto eyama ngiyithinta ngidla nje leyo yebo leyo ngithi mase ngilana mhlambe la engiphila la engihlala khona yebo leyo nabantu engiphila nabo hayi nabo babebona umehluko ngisho nami nezinto benginazo yebo into kanjalo so bethu in terms of showcase nginesho yokuthi ngikathi uyiphatha imali usipana ubuna girlfriend because there's no way to nemali kodwa owesifazane awuna girlfriend kuneyintombi bakhona mhlawumbe kwenza ukuthi begcine bethole izingane into kanjalo so ngifuna ngibheke ekuthenini lapho ethu enake ngibheke ekuthenini bathini manje since impilo ingasafani eliqaleni yazi ukuthi abantu sometimes abanye amantombazane anokuthanda izinto mayese right and then izinto mazikhambela kahle mase siya-actela manje usa-understand manje usenza ngase asakwazi ukuthi umuntu onjani ngathi uyawunathando no support in yabo into kanjalo so ngifuna ukubuza ukuthi bathini like basakuthatha the same way or mhlawumbe sekushinthile uyabona ukuthi ayazini wena Vusi uyabona ukuthi mina mhlambe inhlanda njengaba nayo ngoba uthi ngalesa sikhathi ngisasebenza yabo ingane zami ngangiyifakela imali yabo leyo nto ngaleyo ndlela yabo ukuthi every month umuntu wayezana wayithola imali every month umuntu wonke wayithola imali ingane ezo3 mina la fethu yabo yabo nengane ezo3 yabo ingane yami yokuqala ina 15 15 ayina 16 this year lesibili ina 15 usesikolweni udinga uyayibona lento kanjalo lapho isipana sivume yabo nalawo masentinyane enginowathola nabo nginokubafakela khona incane mara kodwa bayabona ukuthi lo muntu makuthi engathola isipano ini kuba yazi ukuthi kuyimanje iyadonsa yabo yayibona leyo nto yabo kubo labo mawengane zami uma wengane yami yesithathu yokugcina lena yabo okay khona asikaze yona mfethu mhlambe bengina 4 years yabo ngamgcina ngo2019 yabo kodwa sikhuluma every day ukwabona into kanjalo sikhuluma every day kodwa kumbona 4 years yabo kodwa sikhuluma every day yabo lento kanjalo mara naye uyena omunye umuntu mfethu wangibonisa elinye side ngoba kubo bonke laba nganginabo yabo akekho no engasho ukuthi mhlambe nginayo inamba yakho kanjani ya siyafonela uyangifonela nami ngiyamfonela yabo siyafonelana yabo into kanjalo yabo ngiyakuzwa mfethu Ntomandomane style ngiyakuzwa gabi yami so bethu iy'tolo zakhe ezinye impela ngiyazazi mfethu yabo kunesinye isitolo wasixoxa mfethu umjito wakunika ukudla wena udinga imali yerent yabona nje bese into ezikanjalo wena mfethu ileyo nto bekade ngisho ukuthi yabona ukuthi sabantu asifani yabo ngisho nabo abantu esisuka siphila nabo yazi ukuthi wena Vusi kufana nokuthi makuthi unomngane wakho mhlawumbe uthola ukuthi khona la ncenga khona wena mhlawumbe ukuthi akukho la wena oncenga khona kwamanje yabo leyo mara kodwa uyabona ukuthi uyahlanganisa mhlawumbe ngaleyo ndlela yabo nami uyazi mokholo banjalo ngigoboza lo mjita wami ngithola athi yami nje ngiphila naye kusho ukuthi ngaloya day wena mfethu ngangibhayiseka lokho ngempela yabo kaze ngahlala nje inyanga yonke ngihlala kuphi ngihlala eminyango yabo leyo nto uyabona mfethu ngafika mfethu kuyo le out mfethu ngamtshela ngathi awuthami sicela ungigaye 5 khulu ngizokugaya noma inini kodwa ngeke iziphele inyanga ngakunikanga lo 500 ngoba ikhona yona leyo mali yabo kodwa ayikho kumina kodwa ingangena noma inini yabo leyo nto ayingathi mangizakhuluma naye ayiwangasho lutho elokhu ethi shit inini yabo uyazibona lezo zinto kanjani umuntu engiphila naye yabo leyo yabo wathi mayesehamba mfethu wangibizela emotweni mina ngayitshela ukuthi hayi mhlawumbe ukuthi yasecabangile ukuthi hayi mhlawumbe bamba nawo 3 khulu ngizobuya ngenzeni
nje bengibone uya uzogcwalisa nawo mhlawumbe indlela thizeni uyayibona leyo nto lo mjida mfethu wavele wathi hey yazi namhlanje bayicela nje ngidli rice nenyama uqoqela wena uqoqela lapho nososizini udinga uyayibona le nto wathi hayi manje kodwa kukhona lokho engikushilo ungavula la emuva mfethu yabo uthathe khona lapho mfethu ngangilambile yabo kodwa ngayiqinisa ngasho ukuthi mfethu ngiye out uyayibona le ugcineni ngeke ukuthi mina ngikutshela into ekanje ebalekile bona uzongitshela ngokudla uyayibona le nto okushiyile hayi ukuthi mhlawumbe ukuthi ufikile mfethu wathi hayi ozazi asogawula sonke uyayibona le nto kanjalo uyabo lo umuntu ophila naye umuntu ophila naye mfethu so uyayibona le kahle nto singasho so unale ibhadi labantu abaphila abanenye inhliziyo wena ube unenye inhliziyo hayi nginale ibhadi labo bantu abakanjalo mfethu ngoba mina mfethu uyabona ukuthi mina mfethu ngilo mjeto ukuthi mfethu mangiphila nomuntu mfethu ngiphila nomuntu angithola uyayibona leyo nto ngeke ngize ngithi wena uyi out yami ngiyitshela mina ukuthi wena uyi out yami kodwa ubhayiseke egcineni uyayibona leyo nto khona vele sabantu asifane yabo khona ngifuna ukuthi wena njengoba uyi out uyenze mina lento engiyenzayo uyayibona leyo nto mhlambe nawe kusuka kuyeyaphi indlela oyenza ngayo uyayibona into kanjalo ngiyabuzwa mkhabi yami uma ucabanga mhlawumbe yini ongayishintsha ukuthi or uma ucabanga yini ofisa ukuthi abantu beyishintshe laba abane asebagila nje abantu asebagilile nje mhlawumbe angazi mina mfethu yazi mina ngihlezi ngisho ukuthi mfethu mina ngikwazi ukumphindisela umuntu kodwa ngihlezi ngisho ukuthi uNkulunkulu mfethu uyongiphendulela uyayibona leyo nto yabo njengoba sisemhlabeni vuso yabo silokhu sibhala ama crisp yini bathi yini crisp yini nabakazi manje ubungazi nabakazi bese kanje into ngayisho uyayibona leyo nto no but ngiyakuzwa maduma uyabona nyenga ngiyakuzwa so in terms of ke lento le izingane bese ke ngoba usuna 3 and uphatha ngendlela ophatha ngayo lena 16 nje because lo muntu usemdala ba understand ukuthi time eliyazama or in khona voice ba understand kodwa kunzima phela ngisuka ngingazi ukuthi mhlawumbe ukuthi uma wayo ingane isuke etshela ukuthini yabo mara kodwa mina mfethu nami ngisuka ngizama mfethu ngeyami indlela ukuthi kube grand uyayibona usukhona hayi ukuthi uyayibona into kanjalo uyabo kuba ngibathanda ngendlela efanayo yabo kuba nakhona wena voice kunokuhluleka makuukuthi mhlawumbe uthola ukuthi nginemali uthola ukuthi lona uthi ufuna lokho uthola ukuthi nalona uthi ufuna lokho uthola ukuthi mina nginamali nasike mhlawumbe ngino 500 uthola ukuthi laba bantu bonke bo3 mhlawumbe bayodinga labo 500 ngivele ngingakwazi ukuthi ngizofakela imali yabo ngivele ngafaka imali yabo bese ngithi ke ngalo ya day yabo mhlawumbe uthola ukuthi hayi ngizofaka lokho okuncane ngifake lokho okuncane yabo leyo nto kodwa bonke bathole ngesikhathi yabo isikhathi esiyi1 bonke bo3 yabo eish mocabanga phethu ngasizakala ngani mase mhlawumbe nje lese kunomuntu ofuna ukukusiza la mina mfethu mina umuntu engangisiza nje ngomsebenzi mangicabanga ngoba mina amandla mfethu ngenawo energy nje into enginayo lapho ngufakazi hayi energy nginayo into yakho ini hlezi uphithizela hayi energy into enginayo hayi isipani kuphela vuza akukho okunye mangicabanga yabo noma isiphi isipani noma isiphi mfethu esivukile mfethu ngingakujabulela lokho yayibona leyo yazi namajumane mfethu and ngoba bafethu esho bafuna ukuthi isipani madumane isipana ngithi phela akukho kunye mina ngingakunika kona esidini lami nakhona kusinto etheni but nje ingxoxo esingayikhuluma ezwa amajita futhi azanayo yabo kule abantu in general moving forward namadumane do not expect abantu ukuthi bakubone ngalendlela wena obabona ngayo ngiyangibamba kunabantu mfethu empilweni oyohlezi umuntu akubukela phansi ngaso sonke isikhathi ngiyangibamba abantu umuntu mengakuboni uyilento esestandardini sakhe uyohlezi ekubukela phansi abantu babukelana phansi so into engakusiza wena ukunderstand ekhanda lakho kahle futhi ukuthi you know what I frustan you yabamba ngiyakuthanda mhlawumbe as a bro or mhlawumbe as a girl whatever but into yokusiza ukuthi ukuze nawe uyisave from ubuhlungu ungal expect lelo thando lelo back
uyangibamba ngcono ungalifaki ngisho ulifake ekhanda ukuthi mhlawumbe uma usenkingeni then you'd expect that person to pull through because that person is not going to pull through for you uyangibamba and then when that person does not pull through for you ubanjani uba hate ukuthi awena mhlawumbe ngiyibra yakho kanje and then mase ngibhayiziseka awusangibhekeleli so into engakusiza ukuthi nje in life in general moving forward ukuthi especially mosukuphilisana nabantu ukuthi umuntu ungamcabangeli futhi nawe izinto ungayicabanga kakhulu ngoba ngikutshela ukuthi do not expect ukuthi umuntu akuthande the way wena umthanda ngakhona uthanda lilingana yabo and do not expect people bekubone ngalendlela wena obabona ngayo ngoba ngiyakutshela mina Madumane ngingaphila nawe but ngikubukela phansi uyabonga ukuthi awu Madumane okay sure fade yangibamba hayi ngiyakuzwa so ayikanjalo it also depends yini ukuthi ke wena uphila nabantu abanjani abantu abanjani obachuzayo empilweni yakho it's either wena uchoose abantu abazokuyisa phambili ngempilo or uchoose abantu ozoshaya nabo ifana ngaleso sikhathi so because mina ngihlezi ngibuza iquestion e1 ukuthi what's the point ukuhlala nabantu abangeke bekuyise phambili ngempilo yini imibuzo ngihlezi ngibuza wona ukuthi what is the point ngihlala la kanjani nawe ngazahle ukuthi angeke ayikho into esoyikhuluma yaphambili empilweni because into ebalekile empilweni mfethu ukuya phambili not lento ezincane ezizenzayo and then mina mase ngingedwa lesi sengiyahereza senginani mangibuya kuwe sisha nje lapho nalapho even kuthiwa kunomsebenzi ovelile ngisakutshela ngiyangibamba so yikho ngithi mina sometimes akucheck ne surrounding yakho ubuke nawe ukuthi eish ngiyamdingani usibanibani or ngiyamdingani usibanibani ngiyamdinga ungenzelani wena ngiyakuthanda ukukuthanda but yini ongenzela yona uyangibamba uthando yes uthando ukuthanda umuntu vele is free you can never say angisakuthandi just like that but umuntu ungamthandela ukuthi umnike space umthethe you know what my brother because ungibona ngalendlela lo ngibona ngayo wena and ngeke ngikwazi ukukushintsha lokho engqondweni yakho ngcono mfethu uphile nalabantu wena obahloniphayo nabantu obabonayo wena kangcono kunami because mina ngikho ku standards zakhe ngithi so akwengihlale nabantu abaku standards sami mental ngokwengqondo hayi ngokwempilo because lezi into ezempilweni those are materialistic things into ebalekile ukuhlala nabantu and the same mentality nabo Madumane same mentality no siyaphambili mesithi forward to forward make phusha kuyapusha ngithi sobamba imoto emali but uyayichoosela ukuthi wena ufuna ukuba kuliphi side elihle noma elibi but ngoba uyi-outer grand ngiyacabanga ukuthi ufuna uba sesayidini enjani elihle so choose ama-outer grand azokuphusha akise phambili mathiwa nje mfethu uqhamuka umuntu la omunye yabo because inhloso yesenye ukwenzele le shandisi lesenzayo ukuyiveza yabo because umuntu odlula lapha ukubona lapha akakwazi ukuthi udinga usizo kanti mhlawumbe yena udinga futhi umuntu azofuna ukumsiza kunabantu abafuna ukusiza abantu nje in general kunabantu abafuna ukusiza abantu nje ukuthi yazi ngifuna ukusiza usibanibani kodwa manje abathola abantu azobasiza kunabantu abafuna ukusponsor abantu abathola abantu abazobasponsor in yabo so inhloso yethu ukwenza le channel esiyenzayo le podcast lesiqalile ukuthi abantu bebone ukukhala komunye umuntu mhlawumbe onosizo ukwazi ukusiza nani yabo mhlawumbe one team yamabhayisikili abafana abancane ethi awusengidonsela umjidelo ezokhoshela izintwana lezi yabo because uthi lento wayenza wayi team lead awusengidonsela akuse woza na okay vele abaphasile gejela abantu abafishane hayi agejela yonke okay isicha yethu umuza mfethu futhi ngaliqhoqhobala nje nami power point ngiyakuzwa but Madumane ikhona isitolo ofuna usiqoqela zona sesovala nje mhlawumbe isigeme seke senzeka la egoli into ongaye kuyikhohlwe ziningi ayiziningi mfethu ngivele ngazi ukuthi ngayiziningi boss uyazwana nobugebengu hayi awuzwani ngizwana ngoba umuntu enza ubugebengu lapha phambi kwakwenze njani ngizosijaha isigebenga uzosijaha ngibuza kwakhona wehupa vele ke yakuyihupa ke hayi uyayihupa ke bayangazi yebo ngiyakuzwa Power Madumane power mfethu siyathemba ukuthi ukukhuluma kwesanje sixoxe nawe usuvuleleke uxoxe ngendlela oxoxa ngayo bazobukela abantu and bazolula isandla benze noNkulunkulu khona kulalele wesilana nje ubhekile ulalele akusumdlalo lo senza yabo abanye abantu abahleli la around nje basibuka bangadlala labafana benzani labo yabo
Hayi kusumdlalo. Yeah. Dlala. Hayi azidlala. Dlala zama ngayo yonke indlela ukuthi sikwazi ukuya phambili nokuthi sikwazi ukuthi sihlale. Ingakho ne-Charles Lay podcast esithe masiqala sathi no asiqale ngamajita. Outage. Eliliga linili dlule emva kwekhamera. Mina nje ngithi ngithi manje ngangenzela ifavor nje ningitholele isidudla. Oh. Okay. Yeah. Mani uyayibona lento kanja. Mana yini uthanda idudla wena? Ya ngiyayifela ngiyidudla energy yami kahle kahle nginale energy le kaSamson ngikhumbula lo waseBhayibhelini Samson lo aqubula manje amakhulu uyayibona seyami nayo bese ngiyayithanda into no bese kusho nje kuzwakala lokho abantu la hayi idudla ngiyayithanda idudla makuthi ikamera madumane idudla esikhona for indumandumane hayi ngikhona mamaze ngizokushaya nge-double stitch double stitch double stitch nabantu wathosise kweqala hayi ngiyabuzwa dumane bana-ke laba bawu-3 abaney'ngane zakho idudla vele nabo hayi mhlawumbe banomzimba ngibeke kanjalo banomzimba nabo so phela nazo kodwa laba abantu abanomzimba mfethu abalingani khona abantu abanomzimba nje khona abanomzimba hayi sushilo nje uthi umzimba ila mokugcina ufuna labo lokugcina uyabona mfethu uyabona yonto ya wena mavara mfethu uma uthi kuyenzeka mfethu hayi uyabo no hayi nabo bakhona show bazosithinta nesithinta hayi xubanisa yajabulela lokho doyazi hayi impela guys ngeke impela into edingayo umsebenzi idudla ya nemama nje phela isidudla sibe umuntu engizokwazi ukuthi sibonisane uyabona lento kanjalo apha guys bo mama lapha emakhaya sisi bethu nangu uMadumane usekhalile washo wathi uzicelela nje umuntu othe ukwakheka ngokomzimba mokuthi uyabona uMadumane type yakho and awunamuntu ukhona available uyi-type yakhe uyakuthanda already ikhona i-energy uthi energy unayo uthi unayo energy yabo awudingi ukuthi lapho udinga i-winter no asikhathi isama i-winter i-energy khona energy awudingi nama-booster yena uyiqhawe ngiyibooster himself aphawa Madumane aphawa cha no hayi siyabonga mfethu Madumane siyabonga xa sikudedele sivala ishow thina bese sibone ukuthi mhlawumbe sithole into yokugawula or something into kanjalo hayi tuyaza la hayi awuzwe siyabonga Madumane yeah hey Madumane ya indumandumane lela mfethu yaduma ezizweni njengoba isho idume kuMaputo idume eDubai idume legend idume eGoli moya wakhe mfethu ishaya nge-double stitch moya wakhe lo mjida vusa mfethu hey le ngifuna ukuyikhuluma kakhulu because ngoba kakhulu le ndoda le yanyathela le ndoda so njengoba iveza kulapho kubantu besifazane abanomzimba igqoba kakhulu double stitch ngithandani mina mfethu ngumjida kakhulu more than anything since lokusahlangana naye ngithanda umoya wakhe lo mjida unomoya oyi-1 noma kuthiwa usuka la usuka khona nezinkinga zakho nani mawufika kuye mfethu uthola nje kukhululekile ethi musasa mfethu yabo umjida nje mfethu opholile bafethu and ke phela ngoba sempilweni izinto ayihambi ngalendlela lezi esuke siplana ngazo singaplana thina kanti uNkulunkulu sesiplanele okunye yabo uhlele ngenye indlela kodwa ke okubalulekile ukuthi ithemba ngiyohlezi ngisho njalo ukuthi ithemba aliqine bafethu faith ibe strong if you believe in something trust me that thing is true ungayidoubt yangibamba uNkulunkulu uba nendlela ukuyiveza awafeza amaphupho akho ngendlela akafeza ngayo the only thing ongayenza wena ucela impilo nje ukuthi hayi ucela ukuphila kuphela kodwa okunye nokunye futhi kuyaqhamuka mafethu don't forget to subscribe on Duyaza Brothers subscribe on Duyaza TV and subscribe on Facebook Duyaza TV mafethu ngaphandle kwenu asilutho ngaphandle kwethu angisho lutho
Yeah, ngaba umculi le. Ngiyakubona uyasondela. Yazi ngikhumbuza umacingwane esakuyini imzwilili noma yini? Waba presenter kumzwilili. Ya masushaya lempahla ngathi umacingwane lapha kumzwilili. Yabo. Ngishaya isivita kayibuka bem-interview. Sitshela ke ucala ukuthi ngabe ubekwa yini lapho. Futhi ngibekwa yini lokho? Yilokho nawo ukubekela. Hayi umacingwane hleze enempendulo nje eziqondile futhi ezokunelisa. Bona ukuthi hayi no ayiqhawe lela mfethu. Wathi asohlupha. Ayiqhawe kakhulu. Awusithathe siyohlupha.